Koe tau tangata whakaholo peleo afi utu pensini. Ne fia yalo tolu hako hawe tonga ke tamai pensini hewa si aholu te whaita pamale si bia foki ke he longa tau koloa. Pehe whahinga hua koe bulk fuel, maua ngai to tongi pensini ke mga honei koe ue tala moe whang malime sene ka kua mana ke malikisi hake ke he ahotaha ia uni. Nā kai lai loa he mga honei koe whehe tupe ka malikisi ki lunga, ai tahe koloa ne ko maua e malikisi hake koe kese, ko whailoa he whahinga hua bulk fuel, o malikisi hake, e to tongi he lupo hewe kilo ke he whangafu ma whaita la moe tolung fule sene, moe malikisi hake e lupo whangafu ma lime kilo ke he ua seo uafu mataha e ta la moe onong fule sene. Pihe fuke whahinga hua, kua liwa ki a tutuai e whakaranga nei ke he kautaha ha Alice Enterprise ke whakafua e kese, nā kai whakafua mai he halutulu a whahinga hua. Ka koe tau tutongi, kua ho whase whaktuwhono, koe tau tutongi ia ni, ke tutongi he tau tangata ka ua tu mai whakatau kese.